what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Abudali tu achindikumbira muava achindikumbira yes but uindo kwa mtani asingaziwe kuti ninapinda napale levai ili ndinali ramuta pinalonga iyo pinolanga izi ndio kusika pa paningi atipanda paningi Mbezi ngati mupite pa Mbezi unayambuka chi maruwenyi akawanda iko ndiye kuzambuka kwenda kushimoyo shimoyo isiri shimoyo ina zita racho shimoyo makuti kuzaisiri yani ina zita racho kendi yacho ndiye pakapinzene wano achibuda mungu achibuda kuya shiga shimoyo nda kutembwe na nyasoni ndiye pakamira wanu saka ndakaita simba kuti ndidi ndiyataulire kuti famba iso kupindawo kwaite unakubuda abuda zvakanaka meeting yaitirwa pano kuti adi auniimba uku meeting yabuka pano kuti aende ngekwabuda kwandiri but singabude pachienda nhasi tiri mumbare muguta reHarare uko kwatateera chizvarwa chekuMozambique icho chakanga chine basa rekupa ruzivo kuyambutsa vana veZimbabwe kuti kana muchinge muchida kuenda kuMozambique munofamba zvakadai. Aiwa, regai tishanyire Sekuru Francisco Batistao vambotipawo nhoroondo kuti magamba avakayambutsa vakavayambutsa sei. Regai tigare nawo pasi tiite urukoro. Masenjera amuno mwawo takaenda senjera chana kumbona kaba andipa drip esiriyo mono mukusviba drip yandipewo ndikada kundiendesa makaitira muno Mbare papa pa namba 11 muna 11 pa 24 private doctor private iwa masenjera awo andiriya aya pakanaka baba ipapa zina basa ba tina basa nachi Ngogonga kufana kuMozambique tichipinda muno andiriya aiwa baba tinotenda nekuti gamuchira kuti tiuye tizotandara nemi pazuva ranhasi ndoda kuti tidzokere kwamakazvarirwa chaiko. Pakazvarire nini ka ndi machenjire tizikiti ntolola padikiti ntolola ipapo ka baba ana kuzvarira imomo ava sena kwabva kusena achiuya mupi mwakare imomo Mozambique mwakare kutamira kupi kuntolola posto ntolola disi ntolola imwe yachi disi imwe yacho ndimbobo nasuno disi ntolola inonzi posto shiri ntolola ndiyatanga kuzoya posto shiri kuya yabva chinja kuti ndichi posto chi murumbara
yangeriposto mbobo ya zau ya Murumbara pakuva Murumbara payaka baba kuya akave kusena akagashirwa kwa Ngulengule bona maningi wao masabuku sisabu kwa mambo kwa Ngulengule Ngulengule agumana asanga nani Sekuru kupa baba wangu chi baba ava kupi kusena ashuya kupi Golongoza Golongoza yaka ndiye kwa kava baba chi tisena ya batana sena yese ndiye manji baba yaka baba wake ndiye kuzurira kuru anga chibasira hondu ya Makombe kuruisa na Makombe Makombe kuti imwe mabwiti chizokerani kuti muruise muno mutole nyikedo azuite Makombe aruisana naye chakakundisa Makombe Makombe angaina chi na zinu zao ngazishio achija angenda kunuruisa kule hondoka angasingavumirwa kuti adi angazoka kuti ajichi mangai ya anaita kazi achisinja so ali Golongoza Golongoza ndiye kwanga kuna Makombe aruisana Maputukizi asugirana kurerwa nachi na chikonzero che chakuti ataura kuti tingenda kuhondo tingazoka musati pechi mangaya ameno kutanonzi chi chibagi cha kuzura chi kutauri yali ningi uyo mkazi mukuru akarwira sena nayo ngondo wasikana kana mwaruzura mungabika chibagi chia mungachipulisa musadi musauye nacho muchitibikira isuba kana kubika maporiji kwete kutibikira izozo mungatibikira izo tati tapera mwanzaka mfuti kuya zingauya zinuya street ijitibaya ndikupi manja Golongoza baba sataenda kupi Murumbara na tayora ndiye kati aruisa na Maputukizi hadi akulirwa manje na nyaya ya wakazi kuti munabika ziyaka azivumirwe kwenda kaja ikutukwenda huko nasi unaziona hizi pesa kuyaka manga mchibika zinu zinodi zinopindira nachi na dumu yangu izino mwatora mimi kuti jizezi tilikufa tikupezesa tikwito tilikwenda tizokeba ndamwatipachi chikafu singadiyo ndiye ni Makombe huyo aruisa na Maputukizi za kanyanya makori achandi aziwe ba ndisani ndaziwe kakundi ndibeke zino ndakazwazani mbuya akazwarani baba agara baba uya kanti dineta se ati mwana uya siwa nani na Maputukizi ndi Murungu mkaladi babangu inini akati zino apidi kukafanga zete South Africanans ruene anarungwa sara muno mwe mwaruaye ndiye ni mambo ndi Mozambique manje mwaruaye kana mwaruaye tuone kuti kugara zakanaka bati Maputukizi anengadi atora kudara ndiye kutora ana baba ababa wao wapinza chi chinzimbo cha ningi commission garama commission achitonga manje Maputukizi kupi ku Lisbon Lisboa angaliko ngwezo zokonga kunani Saraza atonga maybe 100 years Saraza kutonga kwa Saraza kati no apinda Kaitano ngepatanga hondo manja kuruisana panga zota muno Saraza yo abuda ngupinda nyani Kaitano yoka ndiye kuchinja chi mapepa ya ndiye kuruisa kwa ite hondo yarua hondo yaka wazungu ati kuruisa ti kuita na wanu tema tingaite se torai futi wanu wapi akudara ya apinda chidi achisecha kutizamira se ndiye kuruisa na kwa kaite okupi huko angaliko nduwe manje mapepa chenda isa mare bangambane mare 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 ndiye avai papo avai papo ka chili Maputukizi
indiani ndia ningi pana imwe futi ya ningi kuroa sana kwa itanyo pana imwe futi mari yacho pana imwe mari saka ndataura kuti gore muri panapa muchitauriwa history yakakura zino mari zanga ziri 2 3 mapeteni manje imwe yacho isina 4 ya ndizozo ya 2 3 in ndiye kuzava ipapo kati no tanyeswa isu ndiri kunoku ndiri kunaiwa ndikwa andiziziwe izozoba ndiri kataurani baba kufa kupinda kwaita umupi Mozambiki asiri mwana Mozambiki ba kutaura chakwadi asiri mwana Mozambiki ndiano wakudi makaladi kudaranga chitachi anonziane zviya ningi uyo ningi masiprizado ndiye nguva yacho iyoyo baba ndiye kwenda kuya akati angachiteerawo mukuru angachiruisa nahono nani achitora mabokisi aya fanika pe guveya ndiye akaenda futi kupi Masvingo isu mtupu atina tinonzi sinyoro ndichi tanga tichifamba naarungu pamwe chete arungu acho tanga tiriso naarungu chayo kubva kuRisbon kubva kuRisbon zvino akati no taita izvika anotaka batana nawayaka ngasali achitonga mupi munomu ndiye pakauya farao yeka ndiye akapinda mupi naguveya ndiye akapinda Masvingo munomu muna history yao yakudi ya miri zao yakaruisaneo kudi nyika neo yadi ya batana lakinafu maputikizi yaka na maputikizi na mangezi ni mpasha na tezwara muzona ka mpasha na tezwara yoka pana chemerewe pesa anodimulirwa pana chemerewe pesa anodimulirwa kusigira kupi sigira napinda munomu maputikizi ndiadi akatanga kukolonia nichi nyika hii zino nasunge ndikuona kuti no zino zvetika fanika so isu atina kupindira izozo tapindira kuti ayaya ana sekuru tasara munumba taberekwa muno tayamwankaka muno musaita futu kolonia ya aite muchibatano muchibalo kudi beta chibatani nani na ana sekuru wao tiruisi anu ali aende kwao ndiye chapindire ni za nyika hizi munomu aruisana bati asirizo zvakaitika zvacho ndizo ndikutaura kuti wanu wakuza ndi wako wamunomu ndi wako kasi akapandurikana nchi usingabatani zvakanaka uzona maputikizi angalina kolonia munomu angalina kolonia kuti tola ndibaro kupi Mozambiki achipinda munomu uzona munomu kachitu nditauri ndikuzokera mashure ndapinda 1944 nina 15 years ndawena kwa mtoko hawa chiwena nakupi kwa hamu achipinda na kupina longa mozona ka amtai hapo mwinani majimsheni kwa mtoko ndina mpasha ndiyapinda naini munomu pinda muno 1944 hiyo ka mu August ndafikira pa DMK muna pania na manika pania first ya pania na speak tichitabasa chi ya carpenter nina 15 years baba ruara kuti ndipinde chikoro andina kuenda chikoro saka kuti nditole mazuwa iwawo ndichinyorawo kudi ndanga ndisina pencil kasi ndatry mpasho yana kusiyaba tagara ndatapita 1 year hondo ya ningi ya Germany yandipeya ndimu ya Mussolini angachiuya muno kuti ndikutola nyika na 12 o'clock achimenyana na ma-British ndiye pakazeta mpasha tezwara kuti no mpasha kulirwa huko ngatitolene anu achibalo ndisaraza manje kupani kupa King George atamira kupi atizira kupi ku Malawi Zomba zina kati no atiza isuti forward ndiye huyu ningi huyu atangane hondo ku Germany ndiye kufa kwa kaita mkuru wacha anonziani Hitler
Hitler kufa kwa itemba pinda nsomo Mussolini. Mussolini yeka ndiyakazodi manje ndiyakaita forward kuti ndapinda manje mupi mu Salisbury. Ichiri Salisbury akona Rhodesia ba. Ichiri Salisbury ndapinda manje mu Salisbury. Grand Hotel ndiyokajana 12 o'clock zingakwana kuti ndapinda ndiri muno ndikuja 12 o'clock ndikumirira kuti ndibatani King George kukupi Zomba ndiye kwakachengedzizo ikoko sikira Mozambique akati no nileta seini King ningi Queen Mada mwana wako wakumza Portugal ndiye kuzotora manje akati no beta tikatoriani titore wanu wao tidi tigare nao wanatema tukona namwe kati hapa bate mushi atikati basire kupi kunengi kunengi kunanzi kopi kunengi ningi German ma German ya ndiye kusuga mopi kununziani uyo mpotezora waningi wa Ngabe ali kuningi ati kopi Uganda Ghana tikadeza ku German ndi hitiraka kumusha kwao kwa karuisani wachiita ma British ndipo paningi hapa panankazi wa Ngabe huyo anunziani zia Sara babake Sali okay. Ngabe babake ndiye angachiruisana na kubasira ma Portuguese maningi ma British achite uyaikunu tizaruisani na zino uhondo ya pesa Hitler achivadi achi Mussolini achidi achitiza angachiuya muno kuti ndikuja mupi kaza Grand Hotel yangeri muna mpoke hapo ya zino nasirikati zinofambisa sezvinizi beta tidi tizviregere zvapera hondo yadi yapera ano aya akatoriwayo namaningi namabhunu okwayo maningi anonziani mabhunu aya namazina awo yakumusha kwawo ati mwatiruisaka tawina nyika ino turaniwo maplazi wa watoriwa yaka uzabata futi ano kupi aku Mozambique Malawi kuita chibalo muno izozo andina kupinda muhondo ineba kunzwa chi zitauro zino nasu tukona kuti hondo yadi yapera yani ya munumu kupera kwa iteo kubatana nani na uyu ningi Mondlane uyu ningi uyu atiani Mondlane uyu ndiye akafoma fanika zaitani ningi uyu ningi Nkomo ndiye uyu okay mwanzinzo zino aruisana futi ruisana kwa itaneo isukata ngati fomi niwo yedu bato yangachichi zombie burial society muno manje muchigara kupya tichigara kupi national okay ndiku tikupangpasho mpasha nzima yake mzazi yangu aenda Mozambique kupesana kwa itaneo ndiye nikata andi sieba ndangachita up and down nikada kurora muno arambiza ndiani ndi sister anga kuti usorore muno ndona kumusha ndiye kwenda kumusha ndichenda gore ega ndichishanda gore ega ndichenda ndavanda ndakarora kumusha ndiye nkazi ndinaye muno okay 51 ndiye da uya muno nani ndega nankazi yakona ndega ndichigara mupi national ndiwakira ndi muno mkangapoto mavuku yawakirwa ofisi yachi ndiye akasekera ili panapa kuti ndibulise ofisi yoyo ndinongotaura fanika history ndasvigira ipapo pa 15 years ndapinda pa DM camp nukunzwa makapenta kutola mashaving karasa panze kama scotch ndiyangalina chi na mahachi munomu echi manyiswa
pa Barabadia hapa muno mwanga msina ground ya ndege Barabadia ndiye first ishibata mapitali ana akabuka kuhondwa ya achiuya kupi kuno kunengi panengi hapa tipapi panengi hapa kuno national inonzichi ipambeli pa national hapa inonzichi kalukishini kwaka ndiye pasugirani matali ana yesi achiuya nana kumisana kubere kwa sofa nika munu mtema achipiwa chi imba ipapo kuti tabata ya tabata ngagaremu nzimba imba ndi bulisa system ya ndiye ndi King George kuti musarua ya wanu tadi tangonjesa tikuda kwa tora yesi aendeko aende msozo sozo bende ndiye munka pelera arungu yesi achienda okumisha kwao ndiye hapa paningi hapa pa national hapa pana hapa panonzi pana makuu hapa ndiye pa tulio oyesa ka ruwakule na ningi na British kuti tatora aina ka tora na ndega zao hizo za hondo mwanga msina ground hichi ya airport aerodrome huku Barabadia ndiye ngai ndiye ndega za muno ine ndiri muno mukudara kuiniwa kwakaitwa ma German yao achikurirwa ine ndiri muno panga pasina futi noise ndiye kutaura ya kuti aendeseni kupi kumusha kwao ndipa pa national hapa pano dai amwe wada ndinao muno ya ndibasira pa national inonziani pana location ilipo hapo kadigidika kada batana na makuu hapo ndiye paka iswandu mbako arungwa kutana zo ya futi haya kuzona mabulu wao kutali kupi mdabuka hiwa wao achibulisiwa hakuna kutafuta hondo ndiye kubatana kwaita wanu ongo hizo zosi iso itakasara munumu mnyika munumu tangezibatwa oni ana sekura tijizokera kati tipinde nyaya kupinda kwangu nini na shungu ya kuti angachioneswa namo na chibaro na Maputukizi muno achioneswa namo na nyaya zao za nyika hizi panga pasina anamfeka jira panga pili mekokoto ndiye ngarimu muno awa chifeka matewe hondo zesi ziyaka ndanga chizinzwa andina kuruisaba kasi ndanga nchiona kuti ndiye kumira kwaita ningi sozbe wakapa pazidina hapa paka kora paya ndiye pa waka ndi DM camp na 4 pence symphony kumba zidina ndiye kuzochinja kwenda huku iliko mazuano kuningi kwanze kupi kuningi gwibi ichichemelwa gwibi mazuano inonzichi mazuano pa gwibi hapa ndiye kuchinja kutora wanu ya hadi apiwa ananyika yao wali kutonga manji kutonga kwa iteo mangeza etino Maputukizi kuya kakaita ningi federation in 51 ndanga ndiri muno munai 51 52 ndiri muno kuya kwa ita hondo ya German chakaitisa kuti arungu abatani i federation ndiani saroi wenziki na grips ndiangalichi magavana kuva ku Britain ndiye akatolesa kuti anwadi ya zino nasu alikuona kuti chini zadi zilikunesa anu tanga chibatiwa machibalo chia kwa shatirwanu munomuka asiri kushatiwa ichapadi ya kutamwa nga chibatiwa chibalo ndiye ku Malawi Mozambiki achipinda muno kuitachi kuchera muti na misisi ya chisi kuponza ndiye akati no ungatitorere nyika ba ndiye pidi kuka kwaita wanu ana ningia ana nkomo congress kutanga congress kuyo atangao uyo mondorani watangao ku Mozambiki kuruisana isu mbaramatoja atiziwe saka ndikukutaulira mbaramatoja atiziwe tangatia maministro ya kutindia di makala diano amenyiwe na Maputukizi angajidia tangati na unit table imwechete kasi muno usina pencil usina kuzwa
basa chibalo yeah ozona chibalo ichi ndiye cha anu adi atino tukuna na mustereke chikonzere chi isu da sawa munomu tikudi tukubatana nani na hiyo anasekulwa kudabuka kwa mai tishibasira wa mai kuti no batiwa kuna itemu ya kusiri kuba saraza ngadi saraza yo kaitano ngadi ngabude pachigaro saraza ndiye angachitonga fanika kutonga kwa itani ninguyo utonga kwa itani ninguyo saroyo wenziki ya kuti ite unity mari ya Mozambiki ipinde mari ya Zambia mari yanga ipina Zambia Federation Zambia Malawi Mozambiki ya Mozambiki ndiye angelipa mbele yakakura hii yao yanga Singapore ba yangelipa spasi zino nasunuka alikuwa kuti tatora nyika hawa tinawa asiri kukanganisa ba hapana hurumende kukanganisa uyu Mugabe uyu atonga wanu wachiona matongero wa Mugabe atana kunaka nikati no kutongoa mukubita kuti muite chi free musaite za chibalo kudia yo chibalo chipere atina kunshora ba nani nkomo angachitakura moti kapapa pa airport kuti tite unit udi arungwa pinepo agari munu wese agari ali free munu wese muchigashira ndi munu azwarwa nani nemwari mupona ndiye ngeli nankomo zino uyu kuya kwa iteo akati no tanani sayo arungu makwenda pasate gatega kugarati kuita tegatega na mutu naye ndiye kusura na nzara ine mari anitambire ine ndakarura nyika andina kuzokera futi munyika imomo ba kuti ndipinde futi mupi munyika kuti ngatirisane sakamati makazofoma kapati kenyu kaningi ka zombe beria zombe beria santaka ndiakadi kuti ngatite ka zombe beria kuti tite unit hii yaningi yakwenda kuwawa inenge yapera hiyo yakwenda kuwawa wanu kudi ngatibatane tidi tibasire Mozambiki basirani Mondlane yapinda Mondlane pinda kwaita Mondlane kugawana kwa kaiteo ine andi siku ziwaba kutagawana sei Mugabe na story na Mugabe story nani na nkomo andi ziziwe saka muno mumanje muchigara mbare manje takoda kutaura nenyaya ya Smith nyaya Smith nyaya Smith ndiyo nyaya Smith agara muno kutandidi hapana muno nodi atolerani field ndiye atolere ndiangalia ni futi achipiwa kuningi akati nyika ndiikwanise anwadi ashinka kudanyika yao field ndiye kubuda Smith atindipe ini ni chakwanisa wanu kupinda kwaita Smith ndiye finish wondo lipakati manje kuruisana wanu ruisana akati no taruisana kasi shimoyo pashimoyo uyu wapinda kudara uyu Samola uyu ni Samola mare ati no tapinda muno mesi tite unit tibasire Sosbe kuti awine isu ndiye papindwe tesi tavuma ndiye kubasira na Mozambiki na munomu ita unit awa kwa pandukira neo kuningi kusizambia huko tangani sina nanzo basaba ndiye bakabuka awa ningi awa anazora kuti tikuda kwenda huko ati kwenda kuningi huko anje kupi hapa paningi hapa pa lugari hapa mkwendera chi dikata tina batu edi yako ya Mozambiki kurura nyika zino ini ndikuda kudi ndipinde iwe ndaro ukwenda mazoezi pano kumuka pano ndichende koko kasi kuchandipusisa andina pensuruba na ndina pensuruba isa zoezi pamwishe te utichi zinizi zavira kule na kudi na kunesana wanu
iye naso ne mwauya mimi mntole report ya sinema paper ya newspaper dai mwatanga kuti ndara ya abuda ko huyo simangu mu Mozambiki kufa kwa Kaitani ningi huyo ningi huyo ningi anzani ningi huyo Mondrani kufa kwa ite ndiye kuzobuda ndiye Samola manje saka mumbare muno vanhu vaita misangano yezvematongerwo enyika muno mumbari muno angasingaite musangano panga pasina nguwa iwe inone muna maplanga nyumba zino zanga zemapulisa kugaidwa kuti ungati utauri na nyaya nsangano chete waenda ndiye nyaya yanga iri muno ndiye akazavulira maziso ndiye ndi Mozambiki kuti itaye msangano chete kufa kuna mosaba ndiye anuadi afadiwa muno akwenda kuwawa kana mchinzwa wawa akwenda kuwawa batiwa isu tabatiwa ufuti ini andina kwenda muwawa ba tanga tichinzenga nzenga ufuti tanga tifani kama yusi hapa pangamba na maplanga makuu alipo hapa kembi ya wakiwa ya ukira nyanyika hii mbari kuti wakiwe hii ndiri muno nini mfopensi muna fo abimuya ndiye pangapa na kamba ya ma British yao ungasungiwa weni please ndiko kukwese ndiko yakazauya yiga na nyaya matongerwe ndiye kuzouya ya angunza munezi wa mena ya kugaida so na ningi penoruka nanu msanda zi ni mangezi mapolisa chita maheta kuli akuita fanika fanika V fanika V akona tingeta fanika hii amen ndiko kuti ngaturisane chete kuruisana kwa iteo aruisana shua uyu Mugabe achiruirawo pachi kasi angaita unity ese anditi saka anana Zoro makasangana kupi Zoro pano mushawo ndungu achindona ndichenda kupi kuningi kurugari ali mwana mudikiwo futi achisenza muna napania kusenza kwete muna pania achindona ndichifamba ndikati ndara mukufambira chi ndikati su tina batwede ya Mozambiki ndiye tikufambira muno sino tikufambira muno munanyaya ku Mozambiki nechikonzero chakuti nyika inakumira mushiba akati ndikudawo kuti ndione mare yakwenda naye kupi ku Mozambiki ndiri patera ndikusona ngwezo mishini yangu uri nikati kana unongada izozo mari yakufambisa nokupa uchindipawo ya Rhodesia ya Salisbury Smith asata chinja nguwa izozo kuti yaite kudegerea kubika yake umari mari yabika Smith yanga chishanda na ndawa yabuka kupi pakale mapoto angali munumu akubika mari ndiye kugara kwa itani Smith pepa ikada kuti ite renew munyase muzi receipt history ya kuti best yao Francisco number 11 ndatanga muno mu 1951 isati wakiwa chi new location ya wakiwa 1944 new location ile ndichenda kumusha ndiye ngwa yakawakiwa chi yangari church ya Roma ichirinywana ini chanipusisa ya kutinanganje na penso kuti ndikupe nyaya zese saka Zoro ndokuya ndokuti ndaenda ku Mozambique uyo anakuya ba angali watatu umwe achienda kwa Nkomo iwo watu angali kwa ningi ndanana iye Zoro nani na umwe yake ningi uyo antola pano ningi Chimoyo yoka ati kana otora izozo tiyambuke 1974 nepaka hii hondo ya tisa kuyaku arukurisana nani na iwo adatizira muno simisi wo muno ati anu ese abuka Mozambiki arungwa ngati ruisani yani turuise futi kupi pakari ku Mozambiki ati azite ndiye ngwa yambuka Zoro na umwe yake Chimoyo ati Chimoyo ali tu
akumbira ndiani huyu ana kukumbira za kumbira ndiani nduyu Zoro kuti ndiende kupi tiende huko ngweso zitina mbere ya society zombe mbere ya society kupi kulugala mona zino nasunu apinda kata takutola mapikisha yaka kuti tayambuka muchengeti ndiye pazabuluse ya manje achaya kuti musarasiba saka makazofamba nawo ere kantu makava andina kufamba nawo ine ndina kuruisa hondo ya kupinda musawo saka makavaudza kuti chizoro na Edzai ya ndini kuti pindai kupi na iye ningu ya tindiani ningu uyu shamwali yake uyu general Edzai Chimonyo Chimonya Zaya Chimonya akati ngatiende Chimonya kwao ni kwa mtaro batangajisha pakudi pakupinda na ndiye kuzoti no mungafika kuya muende ko kurumbeza tinalonga mungapinda ikoko munaona we ya kudi ya kufamba kwenda Mozambiki mungafika Mozambiki musigire ku kembi inachemerwani uyu achiruisao ningi uyu atendeni ningi uyu ningu ipatembwe ndiye pakabiko ana chiswa mupi mpori ya puseni atengesa ndiye ni nyati ndiye pazaruisa neo panyati pala ndiye pazaita kuparara wanu yese ndiye kuzodi kwa atakura kwenda na kupi nyazonya abukira papi patembwe nyere mtari ndiye pakatauli wani awachenda kupi achenda kupi nyazonya ana yese hapa ipo hapo na wana ningataura kasaka ndataura kuti nchabuda misozi ya kuti zvinhu ndanga ndichinzwa na matongero anyikawo zvizhinji kuti ndiziwe kuti ndiri papi ndiri kupi iye nasunoka muromo usati waperaba anu arikungo ruisana chete ndavana nopinda matongero awo aziwe kuti nyika yakamira sei kupinda taita munomu akurueda tichiruira zvikundofamba sei ari kusungwa futi ani mega muchienda uku ine panapa ndiri steady by zangu mona nyumba yangu ine amwe atonga zinyumba ande unotola plazi ndaramba iyo ana Chimonya katoleo maplazi tikaruwa futi warungu ndikatayo ine andikwanise sonda ziwa nzira zakuti muyambuke ndiye moyo wangu na nini kuti muyambuke mugarechi free musingaite futi noise musingaite saka mapa ma directions kuti munofamba so hamuna kutengeswa here nevamwe kuti uyu mudhara wako Mozambique ndiye no ndanga ndichwanda hapana munhu angaziwa munhu ndangachita munhu ufanika singadziwe chimwe chenu ndichenda kurugari hapana munhu anoziva nani na Santaka Santaka chienda kasungua futi Mozambiki ine ikata kuti nditambire kupi kuningi inonzi chi Maputo kuti ndikatambire munhu mwati kupei mapepa kuti mutambire ndakatambira kupi kwenyu ndingabe manjo chinjaye masikizeni yese muchinje mapepa ngapa chitupa changa ndipo chitupa changa ndichi ndiye chitupa changa ndiye yabuka yese chitupa cha Mozambique aiwa cha munhu chakunyoriwa mazuwa uchipinda basa uchisaindiwa machiona chitupa changa ichocho andina kuchinja ndiye chinokupa ichi muziwe ndakazochinja kuita chi iningi foreign wapera achazinja futiwo achindita ndine foreign yakuti ndikudi kupinda kwaita wanu achipinda kuti ndikaise kupi tiri mu 88 ndakapiwa pepa mungaiwerenga munonzwa kuti yamira sei ndakayambusa antu munhu achipinda munomu akaruira munomu Mozambique ndichiendesa kupi kushimoyo okay ibasa kani basa chitupa changa atira kuchinja sese it's 1966 pamwezi ya chimweziwo
ndiye payambuka muno ndiye chayambusa papi pa ningi hapa pa mtali hapa. Saka nguva yacho yakaichirwiwa muZimbabwe mairamba ere muchingoramba muchidzokera kuMozambique kana kuti pakauya mukadzi makamusisaiende kuMozambique? Ndanga ndichenda maifamba sei manje mapassport aya muona angu aya Portuguese passport tichichinja ya Portugal unaona vulai ndiri momo andidi kukuanzira iba kasizwa kuruisa ngondo kurwa ya munu ndarwa ya nachi kuyambusa kuchayambukano hii ndiye zamani manje ya Samoa eko Mozambique futi andina kupandukira Mozambique andina kupandukira mu so kugara wanu adi abatane chete ana ndiroa panapa mayuthi haya asingaziwe kuti ana kwenda Mozambique andina basa nao batana kundiroa I respect no respect ndikatazina basa ndiye kugara ndaita panapa uyo ndabatana naye uyu Zoro na umu yake uyu Zoro da ena pensu ya general futi fana zoita umu yake uningi yambusandu ndikupi hapa pa 88 tabuda unamanyika road tichenda huko ndavureko kundini panonzi panja hii ya mazuano kembe ya mazuano ili hapa hii iduzi na kwa kunyumba ya president inonziani headquarter ya Zimbabwe inonziani zi Zimbabwe ili hapa paningi hapa paduzi na ningi hapa KG6 yoka ndaivura ndini ngabe ali hapa maningi arungu ali hapa KG6 yaka ndipo katolefe mabazi mawili ya kwenda kapeleka kupi papepa ye mwerenga ye kwenda kapeleka kupi Ushimoyo pa Ushimoyo makembe ya muno akuMozambique akachoka mekumbo akafika maziso ndenda kapeleka ndini kuvula geli ningi kuvula ningi Mozambique na ningi na Zimbabwe mashpanda saka makambosungwa nemasoja yazimi kusungwa na masocha masocha ana kundisunga mapulisa ana kundisunga ndanga ndigo forward kuti kunzenga chete sigira ndasvika nguva zinezi mujisona ya ndanga chisona mashini yangu ali umwa ndanga ndiri munhu iye na goreno ndikuma 90 what 96 years panapa ndiri 96 years wona nechitopa ichi chinokuratizai mozona chitupa izvi ndizauza kubasira wanhu kuti agare adi asununguke aizi ndi mapepa takapinda nawo pamwe chete akabiridiwa newspaper pana amwe angachipindawo imomo nguva zacho izvozvo hamuna kumboda here kuurayiwa nemasoja aSmith? Kuurayiwa nemasoja aSmith anondiuraya ndanga ndichiita forward here ndanga ndichiwanda maiwanda mozona sindingeziwe panapa azhinji akaita zano PF kudi angasingaziwe kuti zvamira sei chakaenderana musango kuti ayambuke aziwe kuti ndizvipi zvacho mozona iyi ndizorowe kuti musarasi mapepa ayo achiita witness zvino kuti ine ndibatiwe pano ndichenda karwira nyika ndiyaningi chete yaningi asiri kubatwaba ndanga ndichinzvenga futi kwenda kwaitano chikuwawa ngona kuzingwa ndanga ndichiwanda chete mozona nzima yangu ndiyo kumusha ati amapepa amusarasi pamwe unozoegwa tambira pano handitambire kana sendi ya government ayo nangogarawo semunhu zvangu nanangu awa saka hondo yapera ivo ana Edzai naZoro vakazodzoka azoka ndichatambira pomba imba yawo iri apo naiye umwe yake ningi uyu shamwari yake uyu angari atatu umwe angari uko akapandukira nali kupi pakare ikoko uyu atiti kwenda kupi kuningi kuningi atani uyu ningi uyu pangabe
uyu ati tikenda kuti wankomo wankomo kuyakaza panukiratu nokuzwa futi kuti alikwenda kupi ndiye kumira kwaita zvinhu zoro ndiye kupinda kwakaite kwenda kupi kwenda Mozambique na umwe yake uyu Chimonya muzona kuti ndina naumu hamuna kuzopinda mune zvematongero enyika kupinda matongo yekutora chigaro kubato kana kuita ningi politics futi ndati antu awina tichagara zvedu free ari kupanduka ndiwo asingaziwe kuti chakaindiriwo musangu chi mona ka kubatana kwaita nkomo kubatiwa kwaita Mugabe uyu Mugabe mwamona kapa ndabona hapa ka mwamona panani pana Samola ningi uyu atindia Joaquim Cham ndiakasirie manyi yesi awangali kupi tanga tichaziwa kuti amira so ine kugara ndaita panapa ndaita kuwanda zvangu ndingenda ku meeting ngozigarira kuti ngaite mabasa wanaita maona matakishop wasina matakishop bana iyi office yangada kuti iregere kufa iyi anwapinda yapa ningi BRICS BRICS ni yakatipinza munomu tione zinyumba za ningi 1950 what 40 what 44 hiyo kuti anu atole michato ali maningi mahotela makulu hao ana grandi hotela paswenza mpashangu nkomake aswenzirani ningi muna Jamsoni achi sienze momo kubika maningi mati kudi ine ndichiri muno chete kumkwashara mkwashasha kudara anzazi yanga sha kudara anacho chiri muno vana vachiri muno batana ali muno apera kufa yesa sala ndichizukuluwe ya apera kufa angaita vana vangani anacho akoma na 3 uyu asiyawana uyu asiyawana awangali matwins anzazi yanga kabeka akoma na 2 chete 3 arume wega awa matu anacha chiri hapenyu achiri hapenyu anacha bata aziwe nazo nyika ba misangano alikwenda aziwe history kuti sozo bili ya mirasi saka vanopinda kumusha here kana wani wakwenda kumusha ana kwenda kumusha ndinenda ndikateka na anangu awa ndakatenga stand kupi pa Mozambique pa ningi Nyamatanda ikachemerwa chi Mvila Mashado kudara ndiye patengene musha ipapo kuva pashimoyo hapo mona saka imakaita vana vangani ini ndakaita msikana yana ndakauya na wani wakuya kumsana wa Chirungu ndinayo pano mapikichachi ndinayo wechirungu ya makaita mwana ni murungu aiwa nzima yangu ndiyaita mwana na murungu murora ali mandara alright mvana yo mandara ndichiroora mapepacho ndinawo akuroora ndinawo kuno ndichitoriwa kutaura simisi tola sekura chari muno kuita mawitness kuti muno aroora keshi zvapera mapepacho ndinawo ya ndokuzoita vana vangani manje ndiye kuzoita wangu chaiyo yana akazoshaya bestiao akazoshaya Joaquim akazoshaya asarangani 3 akomana ngani akomana 3 sikana 1 ndiye asara ali muno kasi kumusha pada tengene stand ndiye kukaindiwo up and down achipiwa maningi una izi mapepa ungawerenga munaona kumozambika Mozambique andichimirira ndini angaitwa noizi abatiwa huko angachifonera embassy kuti mwana bestia huko no Francisco abatiwa ati mbulise aende mu Zimbabwe Zimbabwe ndi yawo kuno kundi kwawo futi mbulise imo ananga chibuliswa pa border ndiye kumira ukaitene kuno kumira nangu kuti aite justice uyu akapinda mupi akapinda mu embassy achitambisa wana maswiti ningi akaita meeting mu mutambisa mabiscuit simisi adi alegera chigaro manje yatomwa nani na Mozambique ndiye barabuswa muna ningi muna nizia ofisi yao muna the golden
ndiye muna ofisi yedu isusu. Okay. Ndakapinde nini ndi magesa madimu na mabriti na maputukizi. Tafungira kuti muna achaisa bomba imo. Ndiye pakauya Alfez Maguni kupinda chi mwembas. Kuita chi nonzi chi ambasada. Alfez Maguni kuzoyani mushaji sekretari wa Alfez Maguni kuzoyani futi kuzoya ningu zekai ndiangalia angalia kumilira kwenda kumaboda kana sungiwa zekai ndiangalia angali consul ndiangalia consul ambasada sasa angalia Alfez Maguni akava kupi ku Zambia ndiye kuntumira kwa iteo ndiangalia information za kutaura papi pa speaker alikupi aliku Zambia chirisana na maputukizi saka mwaza tola nyika achipoa chinzimbo cha udi kutenda ukaitechi ukamilire Mozambique uite ambasada ndiye uya sekretari ana zoro pavakadzoka vachiti munotofana kutora minda koma semakaramba kunotora munda kuramba kutora munda inini ndakarambira chi kuti ndite futi chiropa hande kwanise ndawangenda ikokuka murungu anorwaiwa asalamu kudi hizo zwaziite yene wana kurwaya murungu ya kuti aenda na bato mona kuti ngatende kaite zakati ngatende yangasika ku ya murungu ati daenda inyika hizo zende kagairo wanu inene ngogara ndiri kuno iyano ziziwa zora angazitauri kuti ande mukatiwe woningi pa ningi apa pa mazoya nikata nikisi no ini ndinamusha futi Mozambique ndite futi hizo koma isira kavana wana daenda siria wana waka achiyadiki kuti aziwe kusienza kwa iteni hapana mwana anoziziwa anoziziwa mbijana nato uyu wankulu hapana icho anoziwa uzona alright saka iwana vana havana kuda kuenda kuhondo here vana venyu imini ana wangu kwenda kuhondo hakuna munhu aenda kuhondo akaenda makavarambidza andina kuarambiza kwenda kunsangano wa chizoka chete ya kungafa munhu ndikachaiwa nyika tiri kutonga ndiyani ndiso ndawa panga pana emu ya kuruana tega futi ndikaita sisi fanga ndataura kuti nchabuda misozi chikonzero ndichocho yakuti nyika tananisa pambe fumi yao kuti tisali tichita futi ropa tega azviita ndifungwa ndanga ndinayo semunhu ndakuruya mupi muunerera mazona ndichiona kuti zvinhu zviapa zvaipa apa zvaveipa baba vangu wene kuMozambique kuyo angachiyambusa amamambo angasirowe mbarabatoja kutiregerai kurova munhu ndichabusa ndine mari kudi kubhadhara ntero ntero wacho nandemo kunitorera kuti aende kuchibhalo inobusa ini sana pale ana kuiwa mbarabatoja isiwo taberekwa tichipfeka busu tichipfeka mbasha chikonzero sisi mozona ndiye chakatipusisa ichocho mukunza ile ya iye nasu nomauya mimi na kuruisa ndaita huko andiziwe kuti muli papi chete ali Mozambique kukiuba mwanangu first born ndiye first born cha yeye na yana yana ndikutaura nduyu Maria ndikutaura mwananga Maria huyu momona huyu ndiye mainini hapo ya zino zese zika zanga zili maoko mwanga anangwa besti yao ilimo mwe kukiuba mapepacho achiruira chi Mozambique huyu ndini ngona iyi ndi mchato iyi ngo St. Peters ndabulisa umu yangerumu imba yangeri hapa taikwiza ndini ya yangeri hapa ndiye panga pana denga hapa pansi pana chi pana gomba takaisa floor ndini manji hapa mukona awa ndiananga kapinda chi chikolo awa ndiani ndi mwanangu huyu ndi mwana wani huyu akakurura chizai kunuku huyu ndi Joaquina anangu uno basi ando kupaika huyu ndi ana first born yangu huyu ndamzalia ku national 1951
hondo ya ningi ya Malianga pa standard tavula standard ndini mozona alright anditika zino uyu ndi nzukulu uyu mwakaona mufamba nayo nato mwana chindiyo uyu ndi nzukulu futu uyu ndi mwana wa Shamwali okay alright anditika saka imati munoda kuti hurumende ikuitirewo chi manje hurumende munoda kuti ikuitirewo chi indiitire chi uko stand ndinayo stand ndinayo ku Mozambique pabvira Machado ndinazita ilipo hapo ndina stand ikona ndi plot kwa kulima kwa kwese ishiri Mozambique natenga na colonial mozona mari shoma ndapiwa nyimba ndaita kutenga yangalia kuna manama ndatenga pape pabvira Machado kuya kusena kuya ndabuda manje kuti ndigale duzi nakupi ku Sosbe ndiye kupinda ndaita kuti ndione musha kupi hondo za muno ndiyiziwa hondo ya Mozambique ndiyiziwa na chikonzero chi ndanga ndipa senda saka amuna kumboda kupinda mfrelimo Frelimu pinda kwa chindiko kumulikuona mapepa ndapinda mfrelimu apinda ndi kubata futi kakuruisa maputikezi kubata futi kuruisa maputikezi abata ni mwananga ya uyu akafa uyu hapana chafire ana kuruwa na mfuti ba aruwa yule alipo muno ndanda azalila muno anaiwa ashenda Mozambique ashizoka ashenda Mozambique ashizoka ashenda Mozambique ine ndiri muno ine undikicha up and down siku up and down ya kuti zvanyika ba kufamba fambira ku musha kwangu ikusugira ndarora ndizo ndaita kasi kuti ndiruwaye mumu andina amona anditika ayo tatenda sekuru Francisco bestiao kana bestiao ndama maningi ari kupesana maningi anzichi maningi malangwisha anditika awa ndi akataura ndaenda kwa iye Ngabe akati kutiri muna ningu munani achiipo correspondent ningu uyu embassy ya munomu ningi muna Baker Avenue pakona payaka kona okay so ndiye pangabatechi pana ningi ya munomu kuti uyende ku Mozambique ba ndiende zvangu ku Mozambique ndini ndikada kupronounce kuti andichada zo Mozambique andirambiza ndiningi angalimo amba sangalimo anonziana zio akati kweti gara muno uchigazira zvinhu zvako uchienda up and down ingagara nyika zvakanaka uchananizowa kuti utwechi zvamunomu ndawatishandira ndiani angali kuningi embassy ya ku Mozambique angali mukuru wapaningi kunotengewa mapassport angali kondiningi ati ndiani mudede ya mudede ndaitirambiza dai ndiri kupi mudede dai alimpenyuka tationa tikutambura mari atije atina chakuja chakuoneka mwese mwamapanduka mwese ndio mudede uya anaziwa history kuti ampenyere kana kuti afa ndiziwe ariko zvino mudede yakati munoda kuenderera ku Mozambique ndikagare ndini motona kuti bvara kwakaitwa maziso kuti ndirege kutambira mari kupi pawo ndiende kwa embassy kwangu ati endai kupi Maputo mukanyoresa panyowani ndinazita ku Maputo ku anditika alright sekuru tatandara mwatandara ndikuda kuziwa information mwanditora panapa kuti ndichaja chi kuja ndiche nyumba ndikubhadhara makore ndagara imba inoka yangari bricks yatorwa nani neime alizi yacho kuti aziwe kuti ava madhara chakuja hapana ndakachitambira ngwazi yaka tambirawo ka 200 kuti tiji yazabandiwa nachi nanyaya mari yakunza isiri kupinda muno tikati asiri mosai
ina ndituke government andituke chi yayo government yapinda ndi government ngaibate chi wanu wao zvakanaka kuti akuru ndiapi zirema ndizvipi yakachoka makumbo ndiapi asingaoni ndiapi ndiye Mwari kupewa kwaitiye kuti apiwe na Mwari achengete chi muri zakuru sana ziyaka Mwari asinazo ba asiriko ba azisika ni Mwari futi but anotaura kuti muri apenyi mwe mundi muite unit ubatana Yes. ndiye nyaya ipa Andiriga. ine panapa Andiriga. mazone andishore kutuya anoshora asingaziye ini singashore ndinoziwa kuti munhu wese anapiwa chipo chake anoziwa kunyora anoziwa chipo chake kunyora anoziwa kuima so anopiwa chipo chake kudi chakurima saka mwauya imwe makomrade kuti muzanitore interview atina size name murumembe kuti ndataura kuti kudii andishore hurumende Ndizvozvo. Tinotenda. mwanzo andishore hurumende hurumende kana tingagara naye meeting musata kuti wewe usiri augone kutonga ayo iye aziwe chete kuti ko anu ali munoma akamira sei chete angaziwe izozoka kutonga kunoti taso asiri kuja ndiani panapa tatina mvura yenasa mungavura umoka pitai mulamba 3 mwanga ndagazira ndine lamba 3 kasi ndikubhadhara mari yekubhadhara ndina zvino handisiri kuziva kuti zvikufamba sei kuzivawo kuti uyu munhu atishandira uyu ngatimpe chake chakupa mabhunu ashandirwa mabritish ashandirwa namabhunu apiwa maplazi achipano torano chibharo futi mabritish adi ageza maoko Andiriga. but angachitonga ndiani mabritish chete azona but angaichi moyo mungu wakuti wakaoma kwa satani moyo umu ndioji ndiwa chiwanu wakuti ndichengete wanu ina ndituke government yapinda hana kupinda ndiyeba apinzwa na Mwari kuti kabasire wa mwako Anditi. chete Andiriga. Aya, tinotenda sekuru. Novharika. Aiwa mavanzwa sekuru vachitaura makore ekuzvarwa 96 years old. Aiwa tinotenda Mwari nekuvachengeta uye zvakare nekuwana mukana wezuva ranhasi kuitawo navo hurukuro muchidimbu. Rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. Tiri kuno kuMbare. On behalf of our technical crew, for now we say bye-bye. Yeah.
Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yevondo taimanya manya takabatesa tichishingirira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo taimanya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.